Yun po, ano mga taon dito. Ano, ini, paano na? Yun ba, yun, mga volume? Okay na? Okay na? الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan sing kami ha tiranan sarta si mga sila yan imalop kamo ha Facebook demikian ha YouTube iban si mga kaiwanan lang ta kapanyapan amin napakay na to supaya sadya mabot in suara iban inisin pakaradyaan na mo ini atawa na to pakain-pakain na binaybayan halawman sin gumi ini. Jari lang ta in pangadyan talimabay na sabot ta in tungod pa udhiya. Amunain hayop susumbayon hawak to sin pag hari raya amunain hari raya haji na sabot ta in katantan doon dahing haamuin puno siya in pagyanon udhiya iwan sin mga hukuman niya sarta si mga kalabyahan niya tamikyan in hikmat sin pagyanon udhiya sampai lang taroon haon amuin na tayud tain tungod pakaradyaan sin hukuman sin pagyanon ini udhiya atin niya amuin hayop sumbay untahawak tuyadto sibu daing kaawnan niya kambing sapi atawa unta aamuin lang ta in ini kawakan doon hawla mulya amuna in lang ta amuin mantika haram atin niya amuin lugal hiaram doon sin Allah subhanahu wa ta'ala in himinang sin mga hinang iukila sin sara doon halawman niya karena in lugal ini na daing hapanagnaan sin ka lahil kaniya sampai paadlaw kiamat in pakaradyaan ini siya mapinda atawa in hukuman niya siya mapinda sa Allah subhanahu wa ta'ala na sabab yato na urol ta madto manjariin nakapin wala ta nasabot ang naintungod pa pagyanon akika. Asab yan doon hay ni patarangod na to impyagbidaan sin pagyanon udhiya iwan sin akika
sarta haamuin paghinangkan niya bang unimpiyag bidaan. Damikyan hati niya masabot taroon inamin hukuman sin amin hayop susumbayon doon hay ni amuin ma kahatihan ta impiyag bidaan sin dua hinang ini dahil hukuman niya long ta sampai pa amuin pag tunay na sin amma sin adlaw yadto hati niya doon haon na manjari na siya yadto ini hinanguntain dahil ha mga kakahinang amin napatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to sin pag-anak sin Fatima ha anak niya amin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tungod pa amin parkala pagyanon long niya akika amad to. Hati niya haadlaw hikapito. Dahil kapag anak habata-bata, sibuk dahil kaunan usog atawa babae. Manjarin hukuman niya in akika, sunna mutaakkida. Lil qadiri alayha min awliya il maulud. In hukuman long niya roon haon tungod pa amin akika, in siya ini na sunna muakkada. Sarta, mga sila amuin makaraos, long ta mamisin amin hayop susumbay undunhan, ha siyo-siyo na in amuin makawali ha amin bata-bata yadto. Amin piyag anak, siyo dahil kaunan niya usog atawa babae. At niya labi-labi na in ama niya. Dunhan. Na amot to in inihukuman niya. In hikmat niya, biya day sabsin, amin odhiya, aun day sab hikmat niya, at niya sibo-sibo da siya pagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta na hinang ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to sin pag-anak sin Fatima ha anak niya. In pag-ianon sabdihay ni hikmat sin pagsumbay hahayop amunay niya ng akika pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasabab sin amin nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain pagpalahil sin bata-bata amuin longta daing ha mga parsababan sin in hinang ini daing ha mga longta pag ini ayad atawa pag-ipat ha anak sin kita Muslim amuin hinangunta inyadto karena inyadto rin ha mga hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha apo niya. Naman jari tungod pa amin parkala longta hukuman sin amin hayop yaon susumbay yaon na in pag-ianon lang niya, doon tungod pa amin pangumulan, sin amin hayop susumbayon, nariya na siya sin amin hukuman, doon ha amin hayop susumbayon, sin pag-udhiya. At ina in udhiya, amo na in hayop sumbayon, doon ha lang tapagpuas sin inisang bahayang haylaya, sa kira-kira lang niya waktu duha na naramikyan lamod yan in mga kataan ini hayop hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala kakaunsin ini Muslim bihattuin amuin hukuman niya. Naroon na yan lang ta in mga ini amuin
nasabot in mga kambing ini in sapi, in unta, na ini sambil sin pangumulan sin mga ini nasabot taroon ha, udhiya, biya dahadto in kaagi himinang sin kita hatungod sin pag-akika. Amura kuman impiyagbiddaan laong taroon hayni in udhiya, tungod pa amoy in sapi iban sin unta na makarasya 7 tao. 7 tao in marania. Na in tungod pa kambing nahambok da tao. In mara. Sin ini bihanyan, habistahan. Sa sumakawa, nasabot taroon ha amin pangadyan talimabay, hatungod sin ini kambing, lang sin, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsumbay siya sin kambing ha amin waktu sin pagariraya, lang ta, ubos sin amin sambahayang haylaya, na si Mumbai siya aun hambok riwaya, lang ta, ini 2 kambing, hambok riwaya 2 kambing. At ini hambok kambing siyumbay niya, inya tusuko niya, inhikarwa kambing siyumbay niya, tungod pa kaniya ibansin, ini ahli niya. Inhikato kambing amin siyumbay niya, pa ini suko si mga umat niya, amin laung ta wayroon laung ta nakapasumbay doon hayan sin susumbayon doon hawak to sin ini paghaylaya. Amod to. Naman jari doon hayan mga katote manghuran hakama Islam in aturan niya tungod sin amoy in susumbay unyaon nagsibo day sabdon hayni in pagpi sin amin susumbayon hati niya subay siya wayroon aib sin ini susumbayon doon sibo day kaaunan niya kambing atawa laung ta sapi atawa unta nasubay ray sab siya laung ta parihara day haamoy in kaayban atawa ka kulang bihan day mga sipat bihat to in ini biyay ta kato. Hati niya di jarihon hasara, subay hadya siya amin salamat day nga mga kakulang sin sipat yadto, atawa day nga kakulang sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amin hayop susumbayon. Laung niya di doon haon jarihon hasara, in amoy in susumbay unyaon amin butain mata niya hansipak, damikyan di jarihun hasarain tingka, di jarihun hasarain baliin tandok niya. Amad to laungtain dahing haaturan sara, sibo datuin kaaunan sin pag-ianon udhiya iwan sin akika. Na doon hayan, laungta intungod pa parkala pag sarak ka, sibo da siya in aturan niya, amoy in bahagi on siya magtu. In hang kabahagi yadto suko sin, amoy in tagda po sin hayop siyumbay, in bahagi sin ikarwa long tagkabahagi, amuin hipagsarak ka ha mga sila. Kiyan doon haon, in tungod pa, akika, hati niya, in kambing, in sapi, in unta, makarara siya hambuok bata-bata. Hati niya,
amad tuin hukuman. Sibo din kaaunan kambing, atawa sapi, atawa siya unta. Sarta doon hayan, mga katotay manghuran agama Islam, in tungod pa amin pagsumbay kaniya, sin amin hayop, susumbayon, na paturon siya hawak to hikapito adlaw ring ha pag-anak habata-bata, sarta doon na siya nganan singan niya ha adlaw hikapito, banglaw ta di makasakap ha amin hikapito adlaw, dahil ha amin kapag anak habata-bata, at niya kagwa niya kalahil niya maripa dunya ini, na dito patudyuhon haamoy in hikahangpo tagupatadlaw. At niya hikaruang kapito. Bihato. Naramik yan bang di pa makasakap, doon haamin hikaruang kapito, napakugdanon siya rito pa haamin hikatong kapito. At niya hikakauhaan tag isa adlaw. Narang sa upama, di pa makasakap doon hawak to yan, na wala na biyayta kato bangko no, sa diin na laong ta bang siya makasakap na, amuin ko no na wakto, misan pa yung bata-bata yung lumasag dalong ta di halaw man sing gumiini, naraong dahil mga ulama na misarahan, sampay ba amin di na siya lang takakausan sin ahli niya, bang siya lumasag na manjari na siya mag-akika sin baran niya. Amot ito mga katawtan ng urang, sabab na ini baita doon hayan, in mausaha sin anak katantan, bang siya lumahil na makaingat na siya mag-usaha, na bis tayad tulong ta alta sin maas niya. Bihan yan. Karena biasin jimatuha, hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin laung ta nagsumbong in anak pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab sin magkawa na sadya in ama dahil nga mga ini alta niya, haamuin sibo da kaingatan sin anak iwan sindi, naroon hayan sambil piyatawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ama, sin amin bata long ta nagsumbong pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin long niya hi ama magkawa na hadya sin alta bihan, di ko kaingatan bihan, sampay wala ako long niya di, at iniain ada pun subay siya mamaid, at sumagawa inyad to, lang taamo na ing kadatong sin ama maun pahadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaagad deban sin anak niya, na iya subot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang bunalin sumbong sin anak, nalong niya huusaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunal sabto imbayta sin anak ko yan. Na imbunal niya long niya, in anak ko yan, hawak to sin sibi-sibi pa siya, amin usahan niya yan, bihayaon, na usaha ko saan lang na sin nakaunad to. Sa sumagawa na inilimaas man ako, di ko na akong kakausan hinangon in lang ta pag-ayupot sinami in usaha yan, natin na si Mobli na anak niya, habi-hating kahalat. Na pag-ubos yan tulong niya doon hayan, na at niya inya tulong niya usahan niya na bukod na to usaha ko, sababi siya din naglugto. Bunalto din baita sin anak ko yan sin kaniya in alta. Dalong niya pag ianon niya, wat in ako magkawa na hadyahu usalong niya. Damik yan magkawa day sa bako. Sa amura ko man long niya, ako magpangusiwa. Makakawa hadya ko long niya, bang siya wala di, aon panaw niya, naman jari ka kunahan ko yan to kumawa sa rablong niya, pagkabuhianan ko. Bihat. Nabanglaw nga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bat inya turi manjari, hinangon ko niya tuwing kumawa ko alta day nga anak ko, ini huwat-huwat ako in siya anak ko, na uno ba lang niya Rasulullah imarayaw,
amo kaintayakon ko in 5 hakatan manusia bihan mangayo ako aun waktu rihilan aun waktu ri kan ama mo. Nabihan yan mga kataote manghuran agama Islam. Nah, sabab ito, bang sa upama in ama, di na makakaos lang ta makapag paaki ka anak niya, sampai lang ta ini malawa na siya hindi hakumi atau yun da siya lang ta limalahil sa sumakawa, in anak makawaak na mga pag-usaha, amin anak niya na in mag-aki kasimbaran niya, biya dato sa pantun, ama niya rain nag ini akika kaniya, sabab imbistahan sin mausaha sin anak, inya tusuko da si maas. Iyan tanda sin in maas di man jari pag-ikutan sin anak atungod parkala kabuhianan. Amo yan mga kataote manghuran agama Islam. Naman jari nasabot na in tungod pa amoy in hayop bang siya long ta uwos na siya sumbayon, dahil nga mga sunnat na di siya manjari tuktukon in bukog. Sumakawa puklasun siya rin haluluatan niya katan. At niya huyaon mo sadya kawaon in unod niya rin habukog. Sumakawa in bukog yaon di mo siya manjari baliun, bagbakon, bihan. Sa sumakawa puklasun sadya siya rin luluatan niya katan. Bihat tuan in biya mga sunnat atungod sin pag-akika. Iban hati niya in pagbahagi kaniya biya dasin pagbahagi sin udhiya, bahagi unday sab siya tung kabahagi, suko sin amoy in nagpaakika iban na sin family niya magsawsaw in hang kabahagi, in karuang kabahagi ilong ta hipagsarak ka mga sila barhajat, miskin, iban sin pakir, in hikatung kabahagi niya long ta na hipaghadiya ha mga bagay-bagay, bihan masuok kanila, damikyan bihan, amoy in ini misan pengkaonan long ta, gayahan manjari at tuhadiyahan sin ini punod sin hayop amin siyong bayad to. Amot to. Naman jari long tari kato ha paghinangon bihan na in sila mga mabaya bihan amin ini dimihil kaluhay mga imbayton nila na imbayton dahadyain amin tung ini hilamay kaniya sa sumakawa doon na sa kapun nakatan in hinangon magkaunda kuman bihan sa babia adjal na. Amad to mga katautay manghuran agama Islam. Na doon hayan lang ta in bata-bata hawak to hika 7 adlaw naroon na siya nganan hawak to yaon. Bihan. Nganan na siya doon waktu yaon. Amo na ingan sa reo-reo biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kamu magngan anak niyo, bihan na hati niya ini hawak to hika 7 sin adlaw yadto. Bihan yan. Sarta in hinangon habata, ubos siya ini langta taknikon, biya ini paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin hinang niya ini pagtungod niya si Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hawak turiya siya mantusin Abbas para Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini siyo pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hulma pialunok halawn sin simud niya sarta limunok man ito ang paniya siyungit pa simud sin ini Abdullah ibn Abbas. Pagubos ang paniya diupunan indaghal sin bata-bata maripalawa.
ang panyapiang hinduaan, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Na inyad tukatan nagmakbul in dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hi Ibnu Abbas hambuok daing ha mga amoy in nakataimbabaw sin pangingat tungod pa amin pagtapsir sin Quran puas daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo ito mga katawtay manghuran haa ka Islam. Na sarta in bata-bata uusir tulong tapa supaya aw gada ka na long taon dahil doon haon biya mga nainom niya rin ha mga panubig sin ina niya. Ang kan nakakitaan ta mga kadukturan niya na pangadji nila pabilay bata-bata long ta bisuron nila rin ha pakandangan sin ina niya, amin ulingan nila indua sikiyaon, ang panila patungkion, doon hayan sa talubakon ha ini pigiyaon sin lima, maksud doon patangison, hasupaya doon haan hikasukan niya atawa ini numaog in mga tubig bang aon doon na inom sin bata-bata. Hasupaya inyad to di mahinang sakit sin bata-bata yaon. Nasarta dengan mga hinangon doon, laong ta im bata-bata, amin sibo da usog iban babae pag-anak, bagot na siya hikapito adlaw, na bangan siya doon ha initay nga niya patuo, ubos kamatan siya dahil hatay nga niya palawa. Ako tundeng ang mga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lan tadurrahu sibyan. Isiyo-siyo lang niya ini aun bata-bata at iniyasin ama niya piyag anak doonhan na paparangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harapit patay nga niya patuo iban mag-ikama at niya magkamat doon ha amin tay nga niya palawa nabangyad tulong niya mahinang niya imbihad to di makamudarat kaniya in sibyan. Impagyanon doon hay ni sibyan, ama simbat ay ni ina simbata-bata, amo na in kambal simbata yaon daing ha jin. Karena inyan aun kita habihato biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, ma minkum min ahadin illa walahu qarinani, qarinun minal jin, wa qarinun minal malaika. Wailaw ni sinraon, dahil pahakasibi-sibi niya, sambil siya lumasag. Bihan yan. Nasambil doon hanbang siya makil balig na, narukon na jahambuok ini magad kaniya yaon. Mahita, sabab in hakas-hakasin, ini malaikat iban sin jin doon hawak to yan na in jin di harapit palawa in malaikat dapit patuo. Nakakasakasan kaw sin duwayaon. In malaikat humakasakas kataan marayaw hikarayaw in jin humakasakas singkatan mangi harap pamangi. Ang kanna mga palanggungan sing kami hatiranan amin imalop kamo hawak to ini, ayaw ko mainu-inu, in hambuk manusia, aun waktu bang siya nagduruhong-duhong, isa-isa niya, na nag-istorisan siya, misan, wayron iban niya, nagbibisara siya isa-isa niya, mahita yan to, sabab in hakas-hakas sin, duwayaon, na makuno siya, magtimbang siya sin duwayad to, haunuin, kay maun niya rin harwa hakasakasyaot. Bihan yan. Na
Sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap numaog imano siya deng habay niya, na aun hadjaru at tumpukan doonhan, nagtatakad kaniya, imiban kaniya. Aun lang niya dua, rayatani. Dua tumpukan niya unsin, jin iban malaikat. Na bang imaksud niya, manawroon, amuin, nanganganal siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inimiban kaniya amo ng mga malaikat, amuin tumunyok kaniya pa amuin, dan marayaw, bihan pakarayawan. Amad to mga katawtay manguran, hakama Islam. Pagbing niya, paway niya, nagdaranasin, ini kakupur. Aun waktu isab manawha kakupur, makawi paway, aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, dahil hasabab sinamin marani maglun ng panun ha waktu yaon, isiyuin makaiba kahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya mahinang ta, indeng ha mga sunnat niya, karena inyan katantan, kapaiddahan, iwan kamumpaatan sa lago-lago, hangan sin kita nag-aakama, paakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, mangumbaid ako kanyo waktu ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.